Yebo, ingeniso wethu impela abantu bakhala phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana engayo ke inkulumo kaKhuzani ke indlamlenze umfambo ngosi ke ukulindele ukuthi ke ayethule ke namhlanje ke ntambama. Hayi ke ingeniso wethu impela ngaphandle maseligibela ludaba. Ngicela bangiqale ngenibingelele yona ke imbuso set MTV City nje masiqala ngani channel yake wenze kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell. Kozithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke ingeniso wethu impela sibona lapha nabathandi ke nabalandeli womculo kaMaskandi. Njengoba ke sebexwayise yena kuKhuzani ke indlamlenze ke umfambo ngosi ke malunga ke nayo ke inkulumo ke azoyenza ke namhlanje ke ngo6 kanti ke wengane zethu impela ke abathandi ke nabalandeli ke bakhale ngokuthi cha impela ke uma uthi ke uzophawula ke ngayo indaba ke yebhola ke yeMaskandi ke FC kuyoba kuhle ukuthi ke ubusana uzithulele ke ungaphawuli nokuphawula ngalo ke lolitaba kanti ke wengane zethu impela ke sokhumbula ukuthi lapha kubhekeni kwensizwa ke abanye bathi ke uSimomoza wakhipha ke egeqa ke wona kamagula ngenxabano ke yenza phana ke kuyona ke i-changing room ke yeMaskandi ke FC lapha ke bathi ke abaculi ke abayingxenye ke yeMaskandi FC bathuka phana ke indlamlenze ke uKhuzani bakhuluma ke wonke ke amagama ke abafisa ukuwakhuluma phayana kuyena ke angemahle nanenhlabathi kanti ke wengane zothi impela ubhekeni ke uphinde waveza ukuthi hey indlela kwakushube ngayo phana ke changing room ke kwazi ke impela ke wakhishulana ke nazo ke izibhamu kanti ke wengane zothi impela ke ingagcini ke lapho njengoba ke khona ke nomnye ke umculi ke impela ke kuthiwa ke wagcina ke esethelo kamathe wenye ke indoda hey bafowethu impela ke kuthiwa ke yayibhexene ke phana ke kuyona ke i-changing room kanti ke wengane zothi impela ke zona lezi nkulumo lezi ke ezizungeza kakhulu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana njengoba ke abanye bathi cha impela ke ubhekeni ke bokungamela uthi yona ke le ndaba ke ayibhadlazi ke phambi kwabantu kodwa ke bokumele ke bakhulume ke bobodwa futhi ke bakhulume ke baxolelane hayi ukuthi ke ize ifikela phana ke emehlweni ke womphakathi hayi ke wengane zothi impela ke kubese khona ke nezinye ke izinkulumo ke vela ngayo ke indaba ke yaphana ke kuMaskandi FC njengoba kuvele nokuthi ke ubhekeni hey usola ngokuthi ke wapheqa phela ke unkosikazi ke komnye ke umculo ke okhona phana ke kwiqembu ke leMaskandi FC hayi ke wengane zothi impela thina sazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa ke beseniphathele kona ke kwanamhlanje la bese nazise ngayo ke inkulumo kaKhuzani indlamlenze emvambo ngose athe kuzoyithula namhlanje ke ntambama ngehora ke lesithupha hey bafowethu impela thina ke simbuso sithi MTV sithi bafowethu ke nake sihlabe phansi ngedolo sithi qe dibane yona ivideo elandelayo.